me the antinam say Kennedy me free Kennedy achi Kennedy I promise me say kwa Alex obi a ukasama mi bia no mesikio ade chi nansa no abeka cha akola nse oh asema akoka ni ntino me de me kura me support oni na de na wo ba abonten ka ase ye bedu achi a ube wese ube sikio ye na sa wo ka asam no wo wano keke ni ba mu bontimi nye ho aso enti so nim se ni ontimi protect no emfa wano nka politics enye ne sa se wo devote wo ho akobu obi nya se ono ne ma osika nya wo ntini fi ono ka mu na wo de wo ho den ni we koboa no na wa ye niema ebetumi ama wawu wo life afru nsa na wo se na wano na ne nsesa nka wo bie me wa mie na no anka se dada yi bi na chi nyina yes minim se me ye bibia with man cost so Abusa Sabra Meloka say hits ya before Agyapong Agyapong 1st January 2026 mo prime minister no camp no mu bia ne ho abetimi afọ se obelu so bi e dey free the camp now say Meloka say Honorable Kenako Preko Agyapong wo call the camp arewo esi ho yi pa ya the kasamafo ba ko bi anim se nipa we dey aka kentu anu watie mu asabre eye alestate dia babe so mountain so say enam nsem ba ko mienu bi ya Honorable Kenako Preko Agyapong e dey di nti sabre dey watch ne ho e dey free Honorable Kenako Preko Agyapong the chia one year campaign enfama ni bima we no akwakoye arehosem any shaking e dey ama Honorable Kenako Preko Agyapong campaign munsem e na me dey baba so mo na message so me subscriber to me so dey ma me e too much now the bell na kan ho sa no upload it to the first person ya won sa ebedi kan akabi abusia se ebo e dey ra ensem no ni akai alestate year abra wontumi ensensem ni e ba ma yekofo ekwoche no no ba bonten openly beka se abra na NPP amamo no ewo so no semoni bi ya krofo bi e ba na do danko akufuado ene Dr. Muhammadu Bawumia ediye no ebra so se wo mutua socket wo no alestate de won yehwe hands na wo ma ye nyina wo party ba me bi nhwe nkwan enye bi so no ankasa ene di chama wontumi e kira kwan be bia wo ene be bia yekofo ekwa wo mbachi ni nyina no de maaye ma wo mutumi ekoso ano ewo kumase a wo de ne baaye ma se ne hu se ne parliamentarians led by Afenyo Markins nyina ekosa alai wo yeko kotena from ko chanti esenke beye ne be chema wontumi ani nyina no akwa kusi abra mo ye wonhwehwe mo wieye ansa na wo mu ja chema wontumi enumu na Honorable Kenako Preko Agyapong se na ne nyina yenim se alestate ye nipa wo kasa edema no se ne abronya so ekasa edema Dr. Muhammadu Bawumia no ma Honorable Babo Ntibeka se ensem ya alestate aka no sa ensem no de ono Honorable Kenako Preko Agyapong ne nsa ennim bi won suma no kwa bia so se ne na mafo etnet no monsa e de hwe ne so wono na akwakoyi chama wontumi e de ama na so se setianitia enke no nchese baby for emefankudi wo musa oni chama wontumi ntem no enhwe da enye fede na so won susu se yekofo e ba be fa no no kwa kopie mu hokoko sra no ne ade ni ne sa nsam na alestate be kan ye no ono Honorable Kenako Preko Agyapong atwen ho e de afi abusu asansemi e na anye alestate da enne o de abeto monti se watwen ho e de afi Honorable Kenako Preko Agyapong ne partner na se ne camp no emusei e na nsam no esiko ya bra na owo Nit FM one Mark Jerry eye program onya ne wa mane hu se Majeri na atena ye kansam yanka ne ya unkan jesebu ha mo kwa mo maye ma habiem ye kasa ekura wo se national wintin se mechanic sei nipa na nka usho bibi mo ehun se akola na odi wachine koka no wan take ashin against him a ufin se china bi dia ne beba me dia ntinam se Kennedy me free Kennedy achi Kennedy I promise me say kwa Alex obi a ukasama mi bia no mesikio ade chi nansa no abeka cha akola nse oh asema akoka ni ntino me de me kura me support me ye politics is about business me tell no be baba me bo trip na me do wachina ultimate protect me wo maye makomako 22 obi yo wa o muntimi me respondo na me ma be respondo no aka chem say na me da so na me di wachi ene na say adwen bi enimi si o me so me wo ma wo yire so the fact to say me de ma ho den na put every wachi na would doesn't mean say obekwa akoka bibia depi edo ha we de bebre nipa no so that is it it is aka say you o no nenu munsam o kan nyina Ghana o Kennedy promise so me kan bibia I the promise or the mouth so basically yes o si obi o kasama that's it na chesa o shad o kan ne o kan wonu na o kan the fact of basic security doesn't mean say kodi boni eti o man mara ana say koye bibia obi na aye bone ene ma report ama Ghana say nipa we oye nipa ya manyo ni wa ye o man ne bone enti me ye Ghana ni enti momfa mo say citizen arrest enti me de petition aba
uzie ade no akoka se ate me party ni na ade na wo ba abonten ka se ye bedu achi a wo be we se wo be secure ye na se wo ka asam no wo wano keke ni nipa mu bo ntimi nye ho aso enti so unim se ni o ntimi protect no emfa wano nka anything of free Canadian. That's it. When Canada can secure you. They can secure. Obefem yekume. Because yes, sana se kire se me yekini ba. Me no nam na wo ma Jerry ne ya ye nam na me hu se untimi protect me. Wo so aka chem se anopa makofo oba no aka chem se me secure. Me take care of you. Nya de chi no oba no ebehu no na ne nsam da abonten a na me da no wo ti o. Nsam wo kan ya. Emu ne ya crime. Owura Canada kan bi ya crime. Ono fin se o ye ne ne party fo na ni be so na chen wo ntibo do koto abonten e ma ne party fo na gina tum never ye nya ne sa it's a politics ye nya ne sa nya bibia na ye kan politics nya bibia na ye kan titi okay wa admit it because who say wa admit it bibia na wo ye pani a wo pani die mante mate what enso wonte ye pani ye bibia wo so wo bebie wa no aka masa ana wo betime secure me na me ho na me ba matena ho ma obi akokumi na me ma na o ma be ka kire on ada bi yenye politics da bi enti wo hu a age ne wonim nyansa ene wo hu sa signal na we eye warning eye flag red flag ye de kirewa ne wo hu ba bi a wo gina nya sa emwa politics yenye ne sa se wo devote wo ho akobo obi nya se ono ne ma osika nya wo ntini fi ono ka mu na wo de wo hoden ni we kobo ano na wa ye niema ebetimi ama wawu wo life efrunsa na wo se na wano na ne ensesa nka wo bie me wa mie na no anka se dada yi na chigina yes minim se me ye bibia with man cost so what I say eti obi beka say I will secure you doesn't mean say a word but it doesn't mean say kodi bone na bra no secure majeri bone ni se eti bia da wo ye no eti the party mra eti the party for Bible say dia tembu be free ye fie wo so de be free ni fie de be free asofo so unkonfo ni yakromfo unzu preach say ye honesty ma public na ne wo kan metie wenu asem say da bi ene papa we ye di na chi a oye correct na unkonfo ni wiade ne aka wo say da bi say me unkonfo ni kran say ne wo kan no esebusia ensam no na yakwa kotia bana we na Ghana for kire say ne honorable eye enu anu we kwa kire say se wo ba ono ene nipa Ghana for ehia na emfa ho nipa wo ye onsoso ensemone so kataso mumwaso de honorable kana kopre ko Agyapong wo mpeti so timi ba bonten be kan ye say Alex Tetteh nema na wo ye no onim ho hwe ya na se ne nsa enhya ase de ya we kire say ampa wo no ene kandi nipa enye binmu a abronye ti radio so ne TV so wototo ayampia Ghana for nyina enim se eye Dr. Muhammad Baumia ena abronye ene no nyina ewo camp ba ko na nanso besi na ni nsem bia wo ka ya na ebi mususu seke wo say honor Dr. Muhammad Baumia ba bonten e be kire say ensem abronye kan de wo no Dr. Muhammad Baumia no onim ho hwa na se won kasa mfama no ana empo enye wo no ena hye na kese wonye saa asem nanso ni nyina no akoye hwebuo da Ghana for ente hwe empo Dr. Muhammad Baumia wo enti we na honorable kana kopra ko Agyapong eye mai nam so Alex Tetteh atwe no ho de fi wo mo kire se ba ne se ye pekadi ni papa ye pelida honorable kana kopra ko akire se ampa wo no edi leader na so we no eye amanfo opinions ya wo ma kire na bibia bebeso mo mesre se won so beja wo de e wo comment section ho de ama na fei we mi subscribe button so eye too much GH ya kai so the notification bell never can so no upload YouTube for the first person ya wo sa epidika ka bi no wetimi wo se na ensem no ni nyina esite all the social media platforms so ko wa eye too much GH o subscribe no like no wa share na wunya bi so enye bi ahwe makra